Merci beaucoup. Nilikuwa nasema ndio kwa maana silaha ni kitu kimoja kiko tofauti na kitu kyote. Make vile we uko silaha, unapochukua silaha, nitadefinir kitu kimoja. Silaha au grenade bomb ni kitu kinakuwa tofauti na kitu kyote. Lisasi liko tofauti na grenade, bomb iko tofauti na grenade, misili iko tofauti na rocket. Ikuna maanisha nini? Maisha yako weye kama silaha, mtu wote ule atakusogelea anaposha santi kitu kiko contraire na ye, mukusema, mukula, mukuvala, mukutembea, mukuishi, mukukua. Bwana tubariki tena. Amen. Napendaga batu bakichawi kama wanaanza kupenda kukuangusha, wataanza kupenda bakutoshe mumudi ile mwe Bangereza mnaitaka muali ile yenye Mungu ashakukutia amo na kukwambia hii haiko Mungu hii. Unaona maandiko yenyewe nasemaka, sema la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Sauti ya watu wa mingi ndio sauti ya Mungu. Elia na plus de 450 prophètes à bale bwingi bote, mais ye moya kabashini make pale voix de Dieu haikukuwa hapo. Sauti ya nani haikukuwa? Niko nasema na Jeremiah chapitre 51 verset 20 kushu, wewe ni silaha yangu ya vita. Narudilia pa ile fasi ndio mtu mmoja anisikie anielewe. Silaha anakuwaka ni mtu eko tofauti, ni kitu kiko tofauti, ni kitu kiko mudimension ya kuachana. Nilikuwa na waza na kupanga kama Mungu anasema silaha kama Mungu anasema mimi niko pamoja na mwewe, hakuna kitu kile watamizuru na hakuna hatua yoyote ili hakuna mtu apoteza kiokio. Naona nguvu hapa Mungu yuko kumbele, kuna nipigania, yuko nafanya kila kitu. Nasema wakati anakuja kusema na Jeremiah mambo yote alipita. Nikikumbuka Jeremiah alianza kukimbia anakamatwa arudi. Alianza kurudishwa jiani. Jeremiah, unaona nini? Unaona fimbo ya hivi. Okay, unaona vema. Silaha kitu cha kwanza inaonaka fuashi mwalimu wake wala mweni kumutuma kufanya kazi, mweni kumulanse. Pale kuna mulanse inaona ni wapi, ni mumuti, inanyoloka paka mumuti. Silaha yangu kiaki pale penye ukuinyolo. Pale penye ndio kitu cha kwanza. Nilisema kitu cha pili inaona cha pili inakuwaka na presses. Haiyumbaki, hairudiaki nyuma, haidutaki, haijulizaki na haijishakia. Inafanya kile kitu inatakiwa kufanya kufuatana na mwalimu wake. Kama itaharibu, itapomona, itaua ndugu yake, itaua rafiki yake, itamuua ye mwenyewe. Silaha haina na mambo ya kujutia, lakini mwenye kuwa na mambo ya kujutia na kufanya vyote ni mwalimu wake. Sema tena, Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Nilikwambia kama unakuja kwangu hautakuja juu tuikale tuanze kuongelea mambo mengine. Mimi kama unakuja kwangu ni kusemea mambo ya vita, kwa sababu nilitiwa juu ya vita. Mungu alinitosha mu vita na akaniambia vita hiyo ile. Najua kwa maana ukikuja kwa najua deja Bwana alikuleta ili upige. Sema tena, Yesu ni Bwana. Naongeza tena kitu. Maandiko inaongeza tena kitu kimoja. Kama mimi nafia ni kurudishe wewe ile nilirepete kuwa soda ile nilisema. Ukikuwa askari, soldiers, soda, na kuambia mlugha yote msikie. Uko budi utii chochote kile utaambiwa, kwa sababu ulisinye niko budi kumitumikia wote wala atakuwa adui yangu ni kuua, chote mtanituma nitakifanya. Ndio kwa maana tuona soda anaua familia yake, roho iko nauma, anaua roho iko nauma, lakini anaanza kutafuta petete ula alimtumaka ende muelimine naye mekikubwa bila neexecute. Kama ukuexecute wewe bana kuexecute unjo wataua, kwa sababu ndo ile sababu. Lakini sisi Bakristo hatuyaelewaka. Wewe ni askari wangu, hauelewe kitu. Wewe ni silaha yangu, hauelewe kitu. Uko hapo tu. Nilikuwa nawazia Mungu atamwambia Jeremiah, mtoto yangu, sasa mina pika bomb, mina angusha, na anasema wewe ni silaha yangu. Maana ke Jeremiah Mungu kama alimutuma ona boloji ule, ona fimbo ile, na maandiko nasema ni kwa sababu nitimize neno langu. Ndio vile maandiko nasema Jeremiah chapter 1 verse 11 kwanza kushuka hivi. Unaona ni kwa sababu nitimize neno langu. Je, wewe ni silaha yangu ya vita? Kama unashuka mwile chapter 1 verse 17 kushuka, asema usitigisike hata kufanya kitu nilisha kukufanya wewe kuwa ngome na boma. Hata bakusaidia hata wafanye je, hawatakuweza wewe. Wewe ni nini? Ni silaha. Pale silaha na pasuka pum, malgré zambalana yonjo inafanya kazi. Sasa wewe ni silaha, ukiripuka
wenjo unaribika, wenjo unapoteza. No, toka mwile alama ya ile. Bwana tubariki tena. Amen. Nilikuwa nasema na wewe hii hatua mwa kidogo, ili kama utafungula masikio ya kusikia na kuelewa. Nilisema tena, silaha ni kitu kinakuwa tofauti na vitu vyote. Ndio kwa maana mtu wote akikuya mu maisha yako, akikuya mu akili yako, akikuya mu kila kitu kyako kio, ifo akusanti maisha yako iko tofauti na yake. Ifo kitu kimoja. Ndio kwa maana huyu anakuwa tu bingine, sijui kama ni juu ya nini huyu kama na monaka iko bingine, iko tofauti. Ni silaha iko tofauti, na mulilio wake uko tofauti, na miripuko yake iko tofauti. Kama na ripuka iko tofauti. Kwa maana wakati wa vita usifuatiliane, usisikiliane, usingiliane. Wakati wa vita Miriam, Aruni na Musa, kila mtu alikuwa ni silaha peke yake, na kama utira attention, silaha ingine bakitupa nani silaha ingine wala bomb bakitupa mabomu mengine itenda kuharibu ile yote kwa mule ndani. Iko na kapasite ya kuharibu ile ingine kwa mule ndani. Haita ihurumia sana juu ni masilaha zangu, inaripula. Natafuta kuambia kitu, kama utira attention, utaona tembea na silaha yenzako mkuifuatilia unaweza ukaripuka. Wakati yako yafika kuripuka, meona ripuka. Kwa maana keba ange weni sila. Miriam aliripuka. Aruni akasema bongo mie saa yangu yakwa ayaripuka. Hata kama Mungu alitulani shina Musa, lakini hapa sikufi, Bwana nisame. Mimi sina sila wa kupomoka hii wakatazikwa Isa, sitaribika Isa. Weni sila yangu ya vita. Penda mtu moya asimame kama sila ya vita. Mungu amipe neema na Mungu amipe uwezo na uelewa zaidi. Bwana tubariki tena. Amen. Kama ni mimi ningesema amen mwa munene. Amen.